ke a o leboga ntate moprofeta Bushiri ntate mogolo modimo a o ekeletse dilemo tsa o phela ntate Bushiri o ntshitse bophelo ba ka bo le tlhokotsing ntate ke le diphateng tse tjhesa ke kula ke dumahela ke hlola ho tsoa ke sena matla ntate ke theositse ke nyolositse sa bosudu bo ehlwa khoropo ke mathaobo ke a tseba bo nkgege ba hlotswe di bonosa ka ntate o ke wa di kgetholla ho Paula ke masoba a diente tsa bana ba manese ntate ila re ka letsatsi le leng fela ya re ha re bitu television ke shebeletse ke la ka ba le matladi fefa o ke sa tsebe nna ke ankaka ha ke fofela ke ilo etima ke bile ke homa ka seeta hobane ke nyonya bo profeta ba bohaka ile ba ke mohlang ke fodile ke o leboha monna Bushiri